Чипс. Здравствуйте. Не каши. Не потребляли. Весь зал свободный. Sebep bunun kaloriyası bölü ekan. Ben bunun kaloriyası bilan kaloriya ol yo'q, alda yo'q deb hech narsa. Yo'q deb aytibdi, hech narsa yo'q deb aytibdi. Men bir Екатеринаның жас кезіндегісі. Kıymalıydı yani. Salat atıldı da. Şimdi çocuk oğlu ne var? Bir 1883 жылға жақындап қалды. Шундай өзгерген екен да.